යටතේ මාවත පැවැරි ඇති බලතල යටතේ අද මානසික කැටමැල ලැබෙන සභා රැස්වීම මේ සියලුම මන්ත්‍රීවරු දෝරපත් කර ගැනීම කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා වචන කිහිපයක් ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. சம்மதத்தின் அடிப்படையில் முன்மொழியப்பட்டு வழிமொழியப்படும் பொழுது එහෙමත් නැත්නම් වෙදෙනේ இன்று என்னால் இந்த கூட்டம் கூட்டப்படுகின்றது. இதிலே ஆக கூடுதலான සම්බන්ධ පැවැත්වීම යනවා. அந்த தவிசால தேர்வு செய்யப்படுகிறது. ඒ අනුව බහුතරයේදී කැමැත්ත අනුව සභාව தங்களின் உறுப்பினர்களில் ஒருவரை தலைவராக முன்மொழியுமாறு கேட்கிறேன். තමන්ගේ සමාජිකයෙක් සභාපතිත්වය සඳහා යෝජනා ඉදිරි කරන මේ ඉල්ලා Kemudian kami upaya bantuan sederhana. Eksekusi berjalan selagi upaya bantuan sederhana. Kemudian dokter segera hadis sabari. Nama baru kalse baru sabah kita hadis. Sudarsana Chamber वीरकोट महता ममितावत कमेटी योजना कर अधिकारी मुद्यांशला की संजीव अधिकारी वौनिया सिंगल प्रदेश सभाවේ ගරු සභාපතිතුමාගේ වන සුදර්ශන චාමර වීරකෝන් මැතිතුමා සුදුසු භාග යෝජනාව මාර්ච් එම යෝජනාව මම කැමති වෙනවා. ගරු සභාපතිතුමා පොස්ටේ මොහොනිනා யாගේ නම செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இவர்களையே வாக்கெடுப்பின் மூலம்தான் நாங்கள் தவிசாளரை தெரிவு செய்ய வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த வகையிலே முன்னாள் பெயர் குறிப்பிடப்படுகின்ற உறுப்பினர்கள் தாங்கள் பகிரங்கமாகவா ரகசியமாகவா வாக்களிக்க விரும்புகிறார்கள் என்ற தகவலை வழங்குமாறு சொல்கிறோம். ඒ අනුව යන්න ඕනේ. අතරම අපි ඔක්කොම මහජන ප්‍රයෝජකයෝ. එතකොට අපි වෞනියා ලකුණ සිංහල කොටසේ එකට තමයි වැඩ කරන්න වෙන්නේ. මම යෝජනාවක් විදිහට ගේනවා මෙන්න මේ තියෙන රහස් ඡන්දෙ රහස් විදියට තියන්න. අපිට ආදර්ශයක් තිබ්බා උදේ කොළඹ මහනගර සභාව. ආදර්ශයක් නොවුණා වෞනියාව මහනගර සභාව. ඒ නිසා අපි මේ ඔක්කොම සහෝදරයෝ වගේ ඔක්කොම එකට තමයි වැඩ කරන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා පුජ්‍යලික හඳුන්වත්කමක් ආවොත් ඊට පස්සේ මට මෙයා ඡන්ද දුන්නේ නැහැ මෙයා දුන්නේ නැහැ කියන පොදු දෙයක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා රහස් ඡන්දයක් කියන රහසක් වෙනවා. දැන් මෙතන මෙහෙම තිබ්බහම මම හිතනවා ඒක රහස් ඡන්දයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මම යෝජනා කරනවා මේක රහස් ඡන්දේ රහසක් විදියටම තියෙනවා. අපි කියන්නේ මේ අහන මතය රහසේ කරන්න කියලා කියන්නේ. අහන මතය රහසේ කරන්නේ. අපිට කොළඹ කරේ මහනගර සභාව. කොළඹ මහනගර සභාව එහෙම තමයි කරේ. මේක රහසක් නෙමෙයි නේද? பகிரங்கமா ரகசியமாண்டு வெளிப்படையாக கேட்க சொல்லி அதுல இருக்குது. මාතෘකාවගේ දන්ද රහතන් ඉස්සරේ එනද බලපෑ. අනිත් ඔක්කොම ප්‍රතිශත දන් දෙන්න බෑ. ඒක තුනිත්ගේ වෞනියා සභාව කරාගේ අපි ඒක හිතුවයි කොළඹ පැවැත්වුවා රහස් ඡන්දය. விரும்பினா அது ஒருத்தருக்கு தெரியாதபடி நான் அதை செய்து காட்டுறேன். විරුද්ධව අපි අදහසක් ඔයාලගෙන් අහනවා. ඔයාලා මොන ඡන්ද ක්‍රමයකට කැමති කියලා. එතකොට ඒ ඡන්ද ක්‍රමයේ බහුතර ප්‍රමාණයක් මොන ඡන්ද ක්‍රමයකට කැමති කියලා කිව්වට පස්සේ ඒ අනුව තමයි ඡන්දේ පවත්වන්නේ. බහුතර එක සීක්‍රට් කියන එක තමයි. එහෙම දැනට දැනන්නේ නැහැ. වැඩි දෙනාගේ මන්ත්‍රීතුමාලා කැමති කොහොමද?
அவைகளை பேர் குறிப்பிட்டு இதுல கேட்க வேண்டும். அவர்கள் என்னென்ன விரும்புகிறார்களோ அதை பரிணாமப்படுத்த வேண்டும். அதில ரகசியம் கூடுதலான மக்கள் கேட்டா அந்த ரகசிய வாக்கெடுப்பு நடக்கும். அதில நீங்க விரும்பினாங்களுக்கு நீங்க போடு. මෙතන නියුක්තම කරන ඔයත් දහස්තන් දෙයක් කියන්නද ඒවත් අද මුක්තන් දෙයක් කියන්නද කියලා ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් බහුතරයේ අදහස් රහස්තන් දෙයක් නෑ රහස් ඡන්ද විමසයි ඒවත් නැත්නම් නියුක්ත කරන විස්තර ඡන්දේ ඒකත් වෙන රහස තියලා වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මම කියව බලමු විශේෂ කියන්නේ. ඒක මම කියන්නේ ආමාර ඇක්ටිවිටි ඒක ඇක්මාරේ You listen to me. Think about our current situation. The big city, municipal council. They elected the chairperson usually by secret vote. Here, Vavuniya district. I think you can here hold the selected secret vote for the preparation. I think Think about what we can't do that. No, we can't do that. To have I am not very about the term. According to the act, this is the way we are going to proceed. Can you show that? That's show. You can show that. If you have any issue on that, you can go further legal action. But this is my decision. You can't decide according to your choice. Think about Colombo situation. Colombo. How did they act there at Colombo? I don't know. I think one is wrong. Colombo, you. They have Colombo they have all they have selected. That according to my act, I am doing this job. If you have any problem with that, you can make legal action. Mandara Anagara. ඔබතුමා කැමති නියුක්ත මත විමසීමකට නැත්නම් රහස් මත විමසීමකට නැත්නම් ජනහිත ප්‍රකාශ කිරීමෙන් මැදිහත් කරගෙන මේ කාර්යය එක පදියම් වීර සිංහලාගේ වරුණ කුමාර සමර සිංහලේ සජිත් කරුණාතිලක සම්මත සුන්දරේ සතිපත් වික්‍රමසිංහ මුදියන් සෙලාගේ උපාලි පන්දුල සෙනෙවිරත්න රහස් බාල කාමිහේ නිශංග දෙරණිය කල අධිකාරී මුදියන් සෙලාගේ සංජීව අධිකාරී රහස් सुदर्शन सामंत वीरकोण पुनबाळगे शरत मधु बयागे वसंत कुमार पुष्पत लियनगे तेरिसिदा तिरिनी दर्शरणी Pereira, Sanika Udiyangani Ratnayaka, Sena Nayakage Anurutika Sena Nayaka, Asrinuan Priyadarshana Somaratna, Punasakara Jayinda Punasiri, वीरसिंह दिसानायके असिर केलु संबत दिसानायके मेरिकिना पाडलाට කක්තිය වාගෙනතු ඒ අනුව හත්දෙනෙක් फैन එතන තියෙනවා එහෙම මේකත් යා ස්මාර්ට් वीरसिंह
සමනසිංහගේ කන්නේ උබාලි කන්දුල තෙනවිරති ආශ්‍රී යුවන් ප්‍රියදර්ශන සෝමරයි කුණසගරගේ ජයන්ත කුණසිංහ ரெண்டு பேருமா ரெண்டு பெண்களோ සම්පූර්ණ මනක 17ක් ලැබලා දෙනවා செல்லுபடியானது 17 මේ පිළිගත් 17ක් පිළිගත් මනක ඡන්ද උදසිංහ මුදියන් සේලාගේ කසුන් තියාකස්ටි වණ්ඩාර අලගෙල්ල 5 කසුන්තියක් මහත්මයාට 5ක් சுதர்சன சாமர வீரப்போன் 12 ශාමර වීරපොන් මහත්මයාට 12ක් ලැබලා තියෙනවා சுதர்சன ඒ අනුව ශාමර சுதர்சன சாமர வீரப்போன் தவிசாளராக இத்தார் தெரிவிக்கிறார் සුදර්ශන ශාමර වීරපොන් මහත්මයා සතු 2012 දෙක අටකට පළාත් පාර්ලිමේන්තුවේ සතුටුද පළාත් පාර්ලිමේන්තුවේ උපන්දේ என்னாலும் இடம்பெற்ற මෙතුමාට මෙතන ආසනෙට පැමිණ අසුන්දරනාද ශීලා ಯೋಜನಾව අපේ සරත්නක මාතාව ප්‍රතිපාදක දිනකට කරන යෝජනාව මම ස්ථිර කිව්වා. வேறு யோசனைகள் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் அவர் உப தவிசாளராக தவிசாளர் மற்றும் உப தவிசாளர்களை நிறுத்துவதற்கான இந்த கூட்டத்திற்கு சமூகம் தந்து தங்களுடைய ஒத்துழைப்புகளை வழங்கிய அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் மற்றும் இதுவரை தந்துள்ள கௌரவ அரசியல் பிரமுகர்கள் மற்றும் இந்த வவுனியா தெற்கு சிங்கள பிரதேச சபையினுடைய உத்தியோகத்தர்கள் எங்களுடைய திணைக்கள உத்தியோகத்தர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.